rero mwebwe muvuga muti urubanza tutagiramo abadofe niko kunda wapi niko ryoha cyane nakunda gusa ni ryoha cyane ariko harimo abadofe usanga harimo murayi cyane mu kugira ngo tubwire bariko baradukurikana mbega aha mu karere turimo abantu barabikunda barabinezerwa cyangwa bimeze gute mu byo mbona makino gihe makano kawe turagarutse rero turi kumwe n'abadofe mambo vipi okay turi kumwe n'abadofe rero uno munsi twababwiye ati tubazane bishasha gusa ikwindo genekerezo n'abadofe muramutse bariko baradukurikirana mambo okay uko fresh yego utukuma rero n'uyu umudofe yitwa Gateka Eroge nande Bikorimana Cedric Alvis Ndayizeye hanyuma tubasanze muri mu rubanza none byagenze gute muratorotse oya nkuko bisanzwe urubanza rugeze hagati hageze yuko tuza gutwikurura ubu twagiye kwishanja duhindure iyindi nyambaro mu majambo make nta kindi twari dukeneye kugira ngo ahanye tuko turarondera ingene bari abantu bazoza baradushorera iyi misore murayibona je ndagurisha misore umba imanza muraze ko ari muci ni muci mu gihe cy'ejo usanga imanza ari nyinshi ugasanga umuntu warabuza abadofe ugasanga waramenetse umutwe ngo mbega abadofe nzo bakurahe burya rero nuko batazanye n'abadofine babo uri gusanga ari ibintu bya pre hanyuma mutubwira bariko badukurikana mbega nakamara kahe kumudofe kamara kumudofe en fait akamara kumudofe en fait urinezereza ugatamba kwanezereza abantu nyene mu rubanza na cyane muri make ni kuryosha urubanza nawe murabizi ko abo batabadofi barimo nivyo bigezweho muri make muri kino gihe abadofi kweri barakora ibintu bitandukanye mu rubanza bararyosha urubanza bimwe biteye igome gose cyane rero mwebwe muvuga muti urubanza tutagiramo abadofe niko kunda wapi niko ryoha cyane nakunda gusa ni ryoha cyane ariko harimo abadofe usanga harimo murayi cyane mu kugira ngo tubwire bariko baradukurikana mbega aha mu karere turimo abantu barabikunda barabinezerwa cyangwa bimeze gute mu byo mbona makino gihe makano kawe turimo abantu basike bakunda abadofe cyane ni namba myizihe muhoramo iyo mu manza muri ko murajamo mu manza cyo kurajamo z'abadofe nziza cyangwa mbi igihe umudofe rego umudofe ashobora guhura n'ikibazo ugasanga abantu baza kumurondera bahura n'ingorane nta ngorane muhura mu bikorwa bya misi yose mu bikorwa byacu bya misi yose hanini twashobora nko dusaba nka kurere dijuru ugasanga nta dofise cyangwa rimwe ugasanga atuye komite badashobora gutahura igikorwa cy'abadofe ingorane mbona noba ndavuga muri kino gihe nizo nta kindi kibazo muri ahura usanga umugeni ugasanga ntazi gutamba ugasanga mwaramuje mubigenda gute amfite ndamunganiye nkuko abivuze hari usanga umuntu aje gukoresha urubanza usanga tutahura ibintu by'abadofe rimwe ugasanga mya kubakoresha hamugeni rimwe nk'iyo yaje turamwereka nkina tamba nkabagari ngo umunsi twarimo premier abishoboye cyane barazi gutamba neza cyane za bintu byeje cyane bya original uno munsi rero byari bimeze neza ngira ngo muravuga ati iyaba tuzacaronka abantu bameze nko nyene bya byiza cyane reka rero tubashimire cyane tubakenguruke naje bifurize n'akazi keza mwari kumwe nande Oscar Ndayizeye n'abadofe murampa amafaranga ntimuyampa bo ndababwiye ko ari ibyo ngurisha buri munsi ngaba imisoro 3 nibaza ko bari kumwe n'inkumi 3 abadofine